Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma ket awan mo't dyan ti parak? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, yasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? Nungay yatayaw. Ay, ada jak mabasa. Kasano nga ro da makapirma ka? Sa dino ti ayan ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang guide. Biro ka ma, damagam pa'y laang ba't. Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkahabaw ka ng guide. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito ka di drawer ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita, kinitakon. Ito nga ta kusina. Sige mad, biro ka. Namin ano kakadian nagtimpla iti kape mangkain. Ha? Namin 40. Angam, ada ka di dita. Awan mo tangkain. Ang mga nun nabatik iji balay Ay? Na, apay nga katawa ka. Anyat nakakatawa aya. Nakita kong ti anti para mangkain. Ay, nabiro ka? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaanin tanay. Kasapula. Mabit lang nga ron kain. Di ka kutkuti ata alain. Inayadak nga alain akas ta... Ay! Ito yung ti anti param. Ha? Nadalagayam iti ulok. Wanang kain. Yay. Nawang, agkabaw ka na talaga. Ibatin nga minan dito yung barangay hall dito antiparam kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iji balay may. Ikat kanayon mo asapulan kada kami dito nga antiparam. Ay nakaron sakit diti kabaw mo. Di mo amo ti pangikikam iti antiparam. Uwan nga ron. Narigat yung kabaw kapitan. Ay nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga ron noon niya dahi ti sidan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Ay, jak nga ron unay makita. Sige, siya kung ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti sidan. Apay, adi mo kaya't asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itad mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ayaw, nakit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti parak. Yawat ko kan ka. Tapno makitak ti alak asidaak. Ay, kabaw kan talaga. Dahito yun na. Inalam mo di ta ulok ti antiparak. Katuan, adala di ta ulom. Apay, di mo malagit nga imparabaw mo di ta ulom to'y antiparam. Ay, malagip kun. Ay, adala nga ro di ta ulom mo, ipaalam pailaan. Ay, agpili ako iti sida ka. Ay, di mo ba't alaan amin alasag Ay, puro samot ko dya imbatem asidaag. Ay, asino di magmag na di kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat no ni kumparim abadong dayjay. Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya? Usarum man nga min dayta antiparam. Dayta. Iso gayam nga agpaiso. Anya ti panagkitam. Kaslapay lang asinaw akalaingan. Ay, naglastogan ang magmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Pinayapayan naksabay. Ay ayaban na kamay. Ay, apay nga tanga gay. Ayap. Ay, kat, ada siguro ibagana Ay, sige. Tama pa nak, ijayan na. Ay, apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipatan mo. Ginagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Apay, ada aya? Ay,
Agkabaw ka na talaga, pare. Ay, ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Ay, jak mo balagip. Kaya ko na mamapantay dyan ilay. Ay, imbagak day ta. Wine, kit itangal daw, ti papanta. Apay ngay ajak mo ten balagip. Kit malagip mo na, tayong palagip kumutkingan, pare. Ay, wala niya. Kahit kasanungay, inda na. Ay, sige, mapantan. Para ako, niti pagluganan ta tricycle. Ay, sige. Ay, para ka ta, gulits. Sabihin mo ti pangituludak ka na kayaw. Ay, damagam, kinitatama ba daw, buwaraw? Tatama daw. Sa dino ti papanan nyo kiniangkail. Day, napesyak ti pagdamagam. Damagam kiniangkil mo. Napay nga pinatutun kayaw. Tsaka mo no sa dino ti pangituludak ka na kayaw. Ay, pare pa daw. Kunak man no amom ti papananta. Wait, mate, pare. Hindi naglugan ta dito tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha! Nakulog dito yung utad ka, nagungon. Papay nga, kaya mamam na niya ti papananta. Ay. Di mo't pabasulan ti tricycle ko, ha. Ikalikaong ti kalsada. Isuan na tag ti tricycle. Ay, pare, kasanon nga. Ay, kit basta pailit ha, pare. Andiyan? Malagip minto siguro, no da kami di ilay, waraw. Ha? Panghibabaak na kada kayo ijay. Pare, sa dino, iti panghibabaan na kada ta. Ay, basta ijay, kunak mat. Ijay ilay. Di namat makawawat ko aron. Na, sakpaya, hindi sana makaawa-awa. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyang. Nakitam ang nagpaili da? Katuan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sos! Apay ang nagpaili da? Tsaka mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni badong ko maray. Nga may nadangkabkabaw na. Malipatan nan numaminsan no sa dinaw ti papanan na. Nay, kasta aya. Un maray, numaminsan rumarlata di namot amaw ti papanan na. Tila pang berbero kakenkwa na. Isumat lagayam asinapol mo dito tersi na kidi na minsan ngal daw. Un tarimwar manaun. Kuna na mapandita balay ni kapitan ngam sa bali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya! Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan, kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay pare, tadi to yung matarantay din ang ibabaan ni Kwarog ka dita. Jak amo Kanya ngay taramidin tadi to pare. Tumpuak tansan. Ay, sana. Ha? Apay ko matumpok ta ngay. Ha? Naguray, panunutay no niya taramidin tadi to ilay. Naguray ka. Basta jak mo din makita tiyag lawlaw. Apay ngay pare. Ay, nalipatak diyan ti parak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasano mo na nalipatan pare. Pinodalaang mo di taulom na itabirbirokam nga ti paralam. Aya! Ay, wala yan. Dala iti tuk-tuk ko. Kunaking gagay. Ay, makita ko taglawlaw. Na! Nagwadaw kaya man abang pala dito'y ili. Uwin nga rin. Nagmayatan dito yung ilay pare. Una yung pala dyan makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus. Ha? Kanya dito makikitang may pare. Ipagamot na. Hops na dyan! Ay, wow! Hops pa. Ay, nagmayating nagpaiso pare. Ha? Chicks, nakashort pan. Hina nagpupu daw dan. Hops pa. Nagado at chicks. Ay, agore ka pare. Isun sabot tirantata dito yung ilay. Ha? Isun ngay may ta dito. Agore ka. Malagip mo? Uy pare, malagip ka. May ta dito. Tapno yung tajek. Ay, wala niya. Ay, mapanta ka rin. Wen maray, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni badong mo. Nagtungtung da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. Nakura ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Tapay, nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Inteng. Ay, uray ni badong kumaray. Nakaro magtikabaw na.
Ay, masapul nga ron asurutan ta ida-ijay ilay. Taamangan no anyan tukit diti aramidan da-ijay. Hay, inikanak manen iti sakit ti ulok dayjay abadaw. Ay, si kalaang aya, ura siyak mata. Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sa ako idayjay dayjay ilay. Nagaduarang tay ijay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atiddugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Kunakun ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Yung agpin na tudon damay. Ay sus mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Kilain nyo ati tricycle kaw. Ay kita mare, aggastos tapay gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount mi meteng. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. No agkabaw kayo, mate. Di anta discount yaw. Ado ti kwartayo? Paray, kadukan mo ti kwartata. Ay, pare, ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwarta ta. Mace, wide, ado ti kwarta, may. Ayan na nga ti kwartayo. Paray, anya nga ti ibaga. Ibagam ang nakabulsa ti kwarta ta. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Hindi kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo, agorder kayon iti kayatyo. Anya nga iturtirin ta, pare. Arak ken chicks ken pulutan. Nangang mo, Mace. Timbaga ni pare Kenteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wide. So nga iserve mo, nakita nga order, mate. Urayin, mate. Okay. Ay, nagmaya. Nagtibiyag mo kastoy lang, pare. Wala. Ito, tikwan tata. Kitwan mo't namin, pare. Kastoy kumakanayon, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dinungay nga ro di ayanda maray. Ay, awan damat dito'y rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di taon. Wun nagpaiso. Amang ano at dadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabawdan na talaga, maray. Ungarod, maray. Napanandangatan aya. Ay, ale, umunag ta dita. Sige, maray. Ha? Ninsamot pari badong jaad-dajay ang nakatugaw. Ha? Aywan! Iso, maray! Ha? Ay, sige. Tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samat ag video okay. Tidakas na no nagiinumdan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay iti inumanda. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay maray. Order damit ngamin nga order iti arak ken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida. Kuna damit ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kuna damit ngamin nga ado ti bulsada ti kwartada. Kahit kasanuta nga rodin ngay abayadan dagiti order damarat. Sapay na surok asa nga ribang. Imbag time may ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagorder. Naskin abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yung nana. Ay. Nakadumugdan di talamisaan. Kasta una yun, abartot da. Wun nga rod. Ang bayad kayon, anana. Tano saan, agayab kami iti pulis. Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay minto bayadan inton bigat. Wunan, agtalit kayo kadikada kami. Uray no saan ang mapagtalkan tiro pa may.
talaga nga agbayad kamay. Warog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall, tirumbang nga ayan na. Apay ngay? Delikado nga ron rumar. Ang mga nutila manan papapanan na. Sige, matong palantay. Apay ngay? Kuskusilapan nakmatan ng kail. Awan mo't basol ko ken ka. Ayan, tenti parak. Ipabirok mo pa ilang kanyak. Ang damo di taulam. Aya! Aywan! Ay, talaga ang nakaroon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaon niya? Nanay, abay ating makdar ka. Nakagtimpla iti kapik ije kusina. Nanay, abay ngay. Nakasapatos day tamay sasakam. Idinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha! Apayan ngay. Di mo ayan adlaw ije balayaw. Sakbayarin muar ka. Ay na, Kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Kasi ka, ti Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Kinakaw mo't ti awanan puso dagiti sa bunganay may kapitan. Ha! Ay, imbag pa'y ang saging ta may puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. Sino kit di ati dugti iman ang agalalatan iti dinamot mulak. Ako rin kamaray. Ado ka di sa bunganay ate nakaw na. Sa nga pulo apoon ti inala dati sa bunganay na, Kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan na ran na aksakbay ngay nalada. Day tangarog ti madi nga aramid na. Sayang ti saba. Ay, alain daki din ti sa bunganay na. Day tangarog, Kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruan. Pinotad dan ti sa bunganay na. Parang, ado magtilakom asa bunganay. Ginatang ko deta iti baryaw. Gatangan ma, taeritil mo dito ilay. O sige, awan nga minang ti ilakog kahit. Gatangak amin day talakom. Mangigak tumanay, no at damagatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. Noan niya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ilay. Iyag mo, tagatangak. Pati ka di rabaw, kaya't mo agatangan. Ay, wala. Mabalin pa, pati prutas. Wow! Ariglataw! Mangalak nga rin ditagdudo mga ilakok dito pistaw. Wala, tadamat tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok. Agi-display akpay ngamin kadagiti magatang ko at agilako. Kanya ka ditin luto yung amasidan, tay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Kwarog. Ay, Jack pa'y nakasarak noan niya ti dengdengag. At dahil sangpit ko ako ko, dantay. Laukan nyo iti bukal ti lubyas. Lay, imbag man, tan nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukit panay bulbulong mati ilot-luto yaw. Makaumamat nga minay. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas amasida.
Ang kaadwan na anaimas, isumat ti mangkad iti sakit. Ay madimot ti kanayon na karnay. Misumat nga ro ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw, no kanayon abulong ti sidaat. Saan tayo matakalday nga mangan iti bulbulaw? Apay, ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong tikan ka ng dagitsay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne? Madinsamot titimpla timod mo ita, maray. Kasanaw kat idi na minsan, tinakaw dati sa bunga na may. Idi na panak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na, kat jakpay mo't nagpuraws. Ngay, asino nga'y tinagpuros, maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dog ti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taang maduktalan no asinaw? Ay, masapol nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak mo't numaminsan kadagita at tanaw. Sa dalaag gunay no addan natakaw. Pagrunda man dakwarog. Ay, masursurunan ni Marituyang. Tanamin ano ang natakawan iti mula. Ha? Apay, ada man na natakaw amula da? Ay, tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay mo tin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod apagrunda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit bye-bye am kadilatan agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrundada inton rabi Ay nakitab ka din ni Kwarog, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Na, apay, kada ka di masapa nga agpailay. Apay, nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Ano nga tati ka na yun na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan nyo nga mau kap? Saan? Iti amukid agpaspasada. Ngim, imposiblay. Asino ko mati ka na yun ang masapa nga agudaw. Wen nga paiso niya. Adda ka di masapa ama pa ni Jay Ilay. Iso nga ron mas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, kapitan. Awan mo't tirabong na. Inalada mo't taon. Manin! Apay kayat da ka atakawan, maray. Ay, suki da ka kaditi agtatakaw? Dapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo't taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin akadagiti tanod nga agrundada, kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Mau. Iso kumati kaduak nga agrunda? No, dalakit din ni Badong Kaw. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mulak ng rabong may. Ay, kuamaray. Ay, kaano aya sumangpot ni Pari Badong? Di na ka masigurado no kaanaw, kapitan. Nay, adda ka matan, Chip. Birukan na ka ni kapitan. Imay dito paradaan ngam nasapa ka ngawan. Abay ka now. Anya ti masapul ni angkal kanya. Di na matimbaga, Chip. Mas daw na pa kanayong kano masapa ka nga agudong. Agpaspasadak nga raw. Awang kano mo ti masapa ama pa ni Jay Ili iti binigat. Abay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige, mapana kay balay na angkal. Ang mga nun nakaluton niyan ti banang. Inak manin makipangani Jay. Imbag ta simangpetkan kaanakan. Ay, darasam tagtugaw ta, ada pagsaritaan ta. Mabit lang, angkal. Naa. Inak pa itid kinyan ti dayto ipapaitan nga iluto na. Ha? Ay! Papaitan ko na.
Ay, nagmayatan nga. Ay, uray may sa tikwarog akaanakak. No kanayon nga agisang put iti papaitan. Ay, sus. Ngamin ti paborita, Mangkay. Ay, paborito taado ako naman. Sumatipod, no? Oh. Ang niyan, tay. Kasurun na no kanayaw. Ha? Amangan ka numanan no agrayuma ka. Ay, bay amday tarayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang raw. Taipan ko iti kusina da ito papaitan. Ay, sige. Dara sa ba? Taag subli ka daga. Anya manunday takwarog. Ada manun insang put mo. Pinapaitan antay. Dah. Makasidsida ka nun ni Angkyle. Inton kwan. Ibaga naman nun anasakit ti sa akan na. Iluto yawn. Tada ka no pagsaritaan mi kini Angkyle. Anya day ta pagsaritaan yaw. Ay, binirok na ka no ngamin iti paradaan kat awanak. Ay, amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon ka no amatakaw timula na. Amo na ka day no asino ti mang taktakaw antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle mo. Angkyle. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lang madandanagan ka. Ada parikot. Nuanya ti pagsaritaan ta, Angkyle. Ay, agronda kay manmanen. Dauluam dagiti kakadwam. Ay, agronda kami manan, Angkyle. Ay, una. Tiliwan min no asino man ti awanan bain. Uludak nga iparangkada kayo ti agtatakaw, Angkyle. Nasaya at atap no maminggano asino man ti agtatakaw. Anya nga min ayat ti tinakaw da, Angkyle. Dagiti kanumula ken rabaw. Inton kwan. Dagiti daddo mapay anat-natang. Isinak to pa iti lapayak ti akin aramid iti dayta. Ay, delikado nga ro di agtatakaw no kasla ti aramidan yaw. Tapno agnak ka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amulab. Ay, jakpay na pan ijay bangkag maray, taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan maray. Kaslakastan sa nga road maray. Iso nga imayak tagumaatangak ko maiti agas para kurigaor. Sapay agmay-may sa kay balayaw. Huwag nga ron maray. Di mo ngamin ang sumangpot ni Badungkaw. Sumangpot tulak ta Ay, kastoy gayam tang may sa. Imbag tasaan ka masikuran ngagmay-may-sa, marikwanang. Ay, narwam ako. Narwam kayo ngamin nga dakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adda kasta papananda. Ay, wensa nga agpaisaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan kadit na salamaan yung agtatakaw. Awan mo, Angkyle. Mga no nagkapumot iti sa bali a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mula da. Kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mula da? Agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, kwarog. Kaasi may. Amang ano gapo iti iliw na ken ni Pari Badong. Ken danag na, gapo iti natakaw, amula na. Agsakit nga ta, gapo ta natakaw ti mula na, antay. Paikit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na, kat saan anakaturturog, may saday ta agapong nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na, ti pan nakatakaw ti mula na, antay. Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakita yan, no saan na nakaturturog, gapo iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsakit. Kate, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha?
Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka ngay. Saan ka mo't asigod akasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pampanunutak. Anya ka diti pampanunutam, Chip. Ibinglay mo mo't tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbarak asisyak. Nay, kasla nadagsan nga minunay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano ko mamabastudak? Kadyak mo't nagar-aramain. Inta nga roden uminom. Tapno mailiw-liwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul nga agpasadak. Tapno masulbar ti parikot ka. Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagkarigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensyan, day. Apay aya, kwarog. Adda aya pa kasi diran ti konsensyam. Idimbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensyak matain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlakla ko kay ilay. naaramid mo dayta, kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi kita no apay nga inaramit ka. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan kan ni Marituyang. Wanantay. Nga minakpay gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko ken kuana. Kan bayadak matan dagiti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, kwarog. Madi nga mintibagay. Anya ti maipaay ko kun ka, kwarog. Umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya, kwarog? Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Sakti ng takaw kadagiti mulay yaw. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensyak. Naaramid mo dayta, kwarog. Una na, hanggang nakaamirisak. Ay, ang tagam ginatang kong nga agas kan tinapay. Agkape-kapay, kalpasan na, agtumar ka. Ay, agyamanak no ingat ang anak iti agas kan tinapay, kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita kat napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulay. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak, ta umay nagsarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak ang nasaya at ipanagpuspusom, kwarog. Taimbagam ti inaramid mo. Asi ka tinagtakaw ka dagiti mulak. Idimbagan yan ti masakit ka. Nakonsensyak matan. Isu asuray na natuyan. Nasaya at tinaramid mo, kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol kan agkamali. Ngam no agbabawi kan agbaliw, nasaysaya. Ala sigay! Dedang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540
Kanda ito ng estasyon. Ayaman kamay, iding kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, si kamot ti masabat ko pare. Bigbigat, nabartag ka. Ay, kung ano sino tinapinta sa masabat ka. Na, Si gamot gaya, Mari Brenda. nabartag ka talaga, pari Badong. Ay, Dinakmot mabigbigan. sino ka nga rodin ngay? Ay, kilatisin ka pa yaman. No, mabigbig ka, no? Sino ka? Ay. Dinakmingmingan akasta. Agawid ka, taing ka maturog. Dita ka man laangan. Paturugan na, kit saan pa yung matarabi? Ay, agawid ka kit din, taing ka maturog, pari Badong. Agawid akmatan. Imanawang. Di na kaya't aming mingak tirupan na. Uray bakitay. Napintas pa lang. Apay nakangirsi ka amang kitkita kiniantay, tatabataw. Ay, nyanti maya tayo jay. Kaslamot balasang. Kaslabalasang ka diti pa nagkitam kinkwana. Kasanungay mo't ninanatuyang. Kasla ka di mo't lang balasang ti panangkitam. Nang runa no nabartag ka, ha? Ay, saan mo da? Saan na balasang? Ludi ka kasla rangaya. Apag ikanipin na mo rin alupat. Inya. Nita tabadong mait. Unay mo't ti kaslarangayan. Saan aya arangaya kat laba? Isumay, nangruna no sumanao. Kan umanungay. Nagmadya kitain. Kan nagmadya din kay. Ito yan ka. Inton mangag na ka. Masair tirik na na. Ay, sana masahil na dyan. Kwaraw. Nagkapanyaw, kapitana. Ay, apay ngay. Nakamisuot kayo, may. Ay, nasabat ko di tadalan ni Tatam Abadong. Di nakot na bigbigan. Ay, wala apa kasurun niyaw ni Tata Badong, kapitana. Ay, uray na bartek ti may sa tao. Makabigbig. Ay, Apay, gaputan na bartek. Pati mata na, mabartek may. no, nakaro ti Bartak. Damay, tisan ang makabigbig, kapitana. Ay, kumaano nakaro ti bartek na, kusep. Ngamsaan mat, tamagmag na. Diwer-diwer laeng ti panagnana. Kay, apay nga rod ang masurun kayo ngay, kapitana. Ay, jak kaya ti mamartek a tao. Ha? Ay, imbagayo ko madayta kang kuha na, Pagbabartekan naki din. Ay, iso a pinanawa kun tasuma na ukit din. Papanamanan ba daw? Gaputan nakitam ang nagpalaod ti padam abartek ag palaod kamay. Apay, aday paramid mo ya. Tapay adamagam no sa dino ti papanak. Ay sus, masapul ka di pa'y nga ibagak ti obraam. Nagadaw at trabaho. No ka nagkuyog kayo ni ti padam abartek. Kas kailan na danuman at tukak. Kokak kayo la, kokak. Ay, nakadukan. Makarangrang ka. Sige, tamapanakal. Hoy! Inton sumangpad ka! Sigurado manin kuyap-kuyap tamatam! Apay kumakuyap-kuyap. Sa laki ding agsirip, iti sana rumrumbay. Anya ayati maalam di taarak! Ay makapasurun ka! nanatuyang. Nang kumagaimpok ka mo asaanin abadong tinagan ni Tata Badong sumangpait. Apay ngay. Sigurado nga main asaan manin alimpyo ti utek na inton sumangpad. Anya? Apay kumasan alimpyaw nanatuyang. Ay kato na, tanabartag tumanay. Ay, kuna laki din niya itayang. Nabartag mo ilagayam. Pasaray sumangpat ni Badong ang nabartag. Awan ti no arumrumor itingiwat na. Ay, anya nga iti rumrumor itingiwat na. Rumrumor ti kapte, punutokak. Ay, kasla kurang ti tornilyo ti utek na. Di na mau ti lablabi din na. Ha,
Di pa'y makabigbay no daduma. Ha? Laba kung kunanakit kanya ka. Anya? Apay, adda ayamit tornilyo ti utek na natuyang. Tingamin makina, no addalim mo kay at tornilyo na, agpalya. Iso ano ti tao, kat di na mo ti lablabi din na, kaslalim mo kay, wano kurang ti tornilyo na. Day, Ay. sumungad mo't ni pari badong maray. Ay, madlaw ang nabartag. Ay, big-bigat na partag manoy. Igaraw naman nga tan, ikinatagulit na. Apay ako na madagulit, maray. Nakaro nga may no nabartag maray, sa uasaw. Uray kadamdamag na, damagan nan tumanoy. Ha, makauma. Ay, Papakas na tiro pabduyag. Kaslaan na ko nasmay. Ay nga anak ko nas asasawam. Agpaiso pa ilatay kunak kahit anabartag ka man na sumangpal. Ala, agawid ka kiday. Ay, nalaing ka talaga tuyang. Among mo ka. nagkapom ka di aya nga main ka badong. Nabartag kamot ngamin abig-bigat. Nagapuha ka dyan balay may, itay bigat, maray. Na, di mo ibaga nga ijay balay yumutla ang tinagbartagam. Napanag hiti balay ni Kwaraw. Agda nakita nga ara ka nakadisaw iti lamisana. Iso natin itong ka. Mangantayo ka din ng Kyle. Ay, nay, saan ka ba't anabartag, Kwaraw? Kapay anabartag nga hindi tatam abadong ang naggapo iti balay mau. Ha? Bumulbulod mo't iti barita itay. Ha? Iti nakita na ti arak iti lamisaan. Linukatan na, sana intangad. Ay, iso nga agdiwar-diwar ang nagawid na bigbigat. Awan mo't nakita nga awit na abarita. Ang tangamin ti barita kiti kalapaw ko iti bangkag. Mapanan to alaan iti inuusaran na. Ay, kasano nga'y ang maalan na pa'y ko hindi nabarbatik? Intangad namat ngamin tayo arak itay. Ay, kunak nga ibaso na hanggang saan ka na? Ay, kakarubot ni paribadong numaminsan. Basta nakakita iti arak. Ay, kasla mamagnet. Walwalis ka manin tuyag. Panawan nak dito'y arubayan, tagsagsaga na. Mangmangag mo ka day, jay tukar ti karo ba? Hindi ba? Apay kumaday di atukar. Sartag mo kiti day tapa nagwalwalis mo tagsala taman. Kabigan! Naa! Ay! Di nakman pagbabartakan si kabadaw. Day takot agsala-salan dito arubayan. Ha! Apay bala! Nagmayat tagsala dito arubayan. Kabigan tagbalsita. Ay panawan na kunaknay. Hinton kon ibaot ko kung kaday tuwalays. Ay pagkapasurod ka ba? Day tawalis nga rin ti isalam. Pinusan, sa kayam day tawalis mo, sa katubayan. Lukas lawits. Apay anya akmang mangkay. Ha! Just kika! Eh, natay kanumot nila kay kulas di tadaya. Eh, mapantayo man makilamay. Intayo Ibaga kadagiti ko kumarek tamapantayo. Eh, dagiti ko kumarim to, ti kakaduam amapan, ta umuna kami kadagiti tanod. Ada kanu ngamin nagbarbatek ejay. Eh, maiparete agulo. Lukas jay nga ada natayan. Sige. Umuna kayo latta, ta sumaruno kami kadagiti ko kumarek. Hey, awan pa'y mo ni Kwarog. Ibagam to asumaruno. No, ada kan to pa'y no sumangpit. No makita na nga awan to tao dito balay. Amunan, anapan tayo ijay lamayan. Ay, amuna mo't kidi tayo baga kadakwada itay bigat. Mutlagayam. Na, kaslaad damanin pagtutulagan niya kadagiti padam abartag. Pagtutulagan may amapan kami ijay lamayan. Ha? Lamayan? Asinaw ti malamlamayan? Di mo kunaan anibaldo apadam abartag. Kasan nung iso ti malamayan, kit iso pa din ang ibaga nga intayo makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayaw, abawal tinabartag amapan ijay lamayan. Ipalagip ko ken ka,
asaan amabalain amapan tinabartak ijay. Asino mo't tinang ipaulog iti day tanga ordinansa? Dayjay ka di abating time? Asino kumapay? Dagiti opisyalis alangan mo't adagiti mamartak apadam. Agin lalaing da kitang opisyalis. No saan ko ida ngayon butas? Amangan no saan da nakatugaw ng opisyal. Nagsaw ka manon. Manumula nga iti butos mo. May maysa. Pagsayatan ti kaduan ti naramda. Ay, masurunak iti day tanga ordinansa. Ipari da kida, hindi pa naginom ka. Kahit saan damit ang kwarta, tinggatang ko iti ara. Salpag kidek. Mabalinag di mapan ni Jay Lamayan, kusay. Kain ta tinabati nga arak, tay tuloy ta nga inuman ni Jay Lamayan. Amangan na makita nga, dagiti opisyalis. Ibulsam, tadakil mit ibulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tata, matungpal. Basta, natulnog kamit at talaga niya. Ay, delikadon sa ganta gitugot iti arak iti lamayan. Anya, Damag kaw ang mapanda kapitan, kandag iti kakadwa tanod ijay. apay, ipakita maya kadakwada. Ha? Kung saan, inumuntan, sakbaya makadanon tayo iti lamayan. Ha? Tapno awan ton ti makita da. Ay! Winsa Tanakadulin ton iti unag tibok si tati arak. Oh! Huh? No nalaing to opisyalis. Ay, kinalalaing tapay kusay. Una! Sumungad ka ba daw, Maray? Kasla na bartak damag. Apay nga imay daan na kainaw. Ay, nagkuyog manan dagiti dua abartak. Di tala mabaeng. Sapay ang daragiti tanaw. Ang mga numakita da ida. No saan dalakit di ariwawa? Saan ida amadlaw dagiti tanod? Ngam no naariwawa da, ay, daytan, timaday. Imbagak lang arudan kinibadong itay asaan da nga uminaw. Di nakmanen tinumpal. Nenenay. Ay, rogyan samot ni pari badong ti agariwawa. Nenenay. Inasit gan dagiti tanod. Ay, ipanawdan ni kabadong. Inyawid da kayaw dagiti tanod idirabe ay. Tada kayo lang tinabartag. Di kay lang mabaeng. Mas dawa nga rin. Pinaghawid da kideng, kaya nagsingpatak mo tatao. Nasingpad ka ano nakaturog ka. Angam no nakariing kan, mangibabaing ka. Agasam, nagsala-sala ka kiidin, ije natayan. Nagsala kaya, mate. Ay, umapal da kidi Di dakit agsala mo no kaya da. Masuraw dagiti nagminatay, nuing ka agsala-sala ijay. Tapay masurunda ngay. Kaya't mau, ano si kanto ti matay, kat agsala-sala mo dagiti tattao nga umay makilamay. Nasaysaya atin ngam tay aging dudungaw da. No kasta ti aramiden ti tao no matay ka. Kasla pakaragsakan dati papatay mo. Ti kunam siguro, jak maamuan tinaramid mo si kabadaw. Tapay, kanya man ang tinaramid ko. Idi nabartag ka, napan kayo kano ijay balay ni Maria Abalaw. Ha? Kanya nga tinaramid ko yay. Di ka man aging didiam mo si kabadaw. Kano inaram mo kano da Abalaw? Inaram nga. Kinadwak lang ni Kusay. Kinasarsarita milaing. Ay salbag ka. Di mo ibagaan ni Kusay. Ti mangaram iti bakit Abalaw. Ha! No di na kun kaya. Ad dapay adi ka kaya. Mamartag kan tumulang. Ay suron ka. Nagata kayo kanibadong mau, Maray? Ay, masurunak itinadamag ko, Maray. Nga itinabartek, napanakano inaram ni Maria Abalaw. Anya? Dapin-pintas kan ubing kangam ni Maria Abalaw. No kaya na ni Maria ay kabayak ditan na. Mamarte mo lang. Saan ko akailalaan ti kasya a tao? Ay, agasawa kayo, Maray. Ipabusoy mo kidan iti sa balay. No iso ti kayat na, di bayam? Makaumat ti kinamamartek na. Apay mo't nagbalin akas jay ni Kabadong. Dayta nga ron, Maray. Iso ana umakaw. May mayat no ornosan nyo ti amin, Maray. Nabartag ka manan.
makaumakan. Yang mangarod agdihag no mantiarak tuyang. Nala, agpili ka nga raw tanauma akaw. Siya, wano ara. Ay, saan mo takasta? Ikaw gumangaro dahil nga indyan tiarak. Basta saan nakapanawan. Daytoy ti ultimo a desisyon ka. No sardengam tiarak, mangnam na makaadi ka panawan. Ngam nagbartek kapay, ha! Di nak mapabasol no panawan ka. Ay, karik tuyang. Sanay, basta di nakpanawan. Ay na, tatabadong. Iyan tinakaro a panagbartek. Tapno di nakapanawan nito yan mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Insurat para iti radyon step meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay itingkay panagdangat